Jaka! Jaka! Od 6 do 10, Jaka, Peterka in Melanie Mekicar. Za Matica življenje ni potica. Viš, kva moram pa danes narediti? Reklamirati moram Jaka in Melanie, ker se sama pač ne znata. Pa, se ne strinjaš? A ne veš, da sta Jaka in Melanie? 6 do 10 na anteni, vsak dan s tabo. Jaka in Melanie Mekicar. Jaka in Melanie! To je una, ki je zraven švaba. Jo, Jaka, Peterka je car, Melanie pa je samo Mekicar. Ej, imam pa še eno skrito željo, da bi vsi skupaj lahko letos šli sploh na Hvar. Reč Jaka, Peterka. Reč ti Melanie Mekicar. Prodajam njuno sliko za 4 evre brez podpisa, z njunim podpisom €1,5. Z njenim podpisom? Je manj, je €1,5. A brez podpisa? 5. Se pravi, se splača. Ajde, spustim na €1, če naredimo še selfija. V redu. V redu, evo, prodano. Prodano. Evo, na, izvoli. To sliku nekom drugom. Hvala lepa. Ej, mislim, prosim, sam primi, sam na WC grem prije, ko nazaj. Hvala. Ta Melanie tudi vodi na televiziji, no, da ne vem, če ste videli, ampak se nima tog veze, to je pa nek rocker, ja? Jaka, Peterka, to je naš jutranji voditelj, ali za Melanie Mekicar, ki je tudi jutranja voditeljca? Jaz sem za Jaka. Jaka! 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 Lep dan še naprej, hvala lepa, čau! Od 6 do 10, Jaka, Peterka in Melanie Mekicar, Hit Radio Antena. Kje ste Prešernova, kje ste legende? Ekipa, od 6 do 10, Antenin zajtrk, pomahimo! Ej, daj ponavljajte za mano, jaz rečem Jaka, 3 za Jaka! Melanie! Prav, legende! Jaka in Melanie! Jaka in Melanie, od 6 do 10, Hit Radio Antena! Jaka in Melanie! Ajmo tribuna, gremo ludilo! Jaka in Melanie! Ma, le veš kaj fora je, da sta sama tako nesposobna, da je poj moram jaz takole napravljen delati reklamo, če pa to ni dosti slaba reklama, pa res ne. Da mi pa kdaj Jaka pa Melanie na tem koncu si pa nisem mislil, ne? Da bi bil jaz v prispevki, da bi reklamo naredil za njiju. Žal ne. A? Vprašam. A ker slikala, ja, le da, ja. Evo, Jaka pa Melanie, jaz sem vam naredil res dobro reklamo, tako da zdaj sta na konju. Hit Radio Antena. Novi hiti. Hudi